वेलकम बैक टू अनादार ब्लग की खबर सकलोरे भालने आज भाविलो मर्निंग ब्लग तो स्टार्ट कर दिउ और मैं आहिलो रूमले आमार जेहेतु आजिर পৰা आमार कलेजत जुव महोत्सव आरम्भ हबो एकाने भाविलो पटकके निजर कामखिनि करि लও जेहेतु मैं ता लरालैके ओলাই कलेजलो যাব লাগিব। खाबर लैसो आलमंड्स 5टा लैसो बुट और इफाले बादाम और इफाले गरम पानी। अथनी और भिडिओ करबले हला और फाइनली मैं कलेजले ओला रेडी और आमार मैं जत थाको माने तार बर्ताय इमान धुनियाके बस्तु बनाइছে आपलोक देखाइ आछु। एटु फुलदानी एटु बर्ताय निजे बनाइছে और इपात गगना और गगनाबो लागिले कन्टेक्ट करिब पारिबो बारु एखिनि गगना तारसत एफिलो फुलदानी আছে और इमान धुनियाके बनाय एफिले बर्ता बहि আছে और माने बहुत बस्तु बनाई थोआ আছে एनके जदि देखाबले হয় न नधरा हो যাব पूरा भट्टाय मजाब लैसे এতিয়া। লগৰ হয় আৰু এফালে সবতে মানে বেলেগ বেলেগে হৈ আছে আমি এফালে মানে সোমাই আছো ভালকে দেখাবলে পোৱা নাই চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকে দেখাবলে। এখন ফিল্ডত হয় আৰু এফালে আছে গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু এফালে ফটো ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে সবতে দি দিছে।
আৰু ইমান বৰষুণ দিছে আজি বতৰটো খুব বেয়া প্ৰথম ৰাতিপুৱাতে বতৰটো ভালেই আছিল কিন্তু এতিয়া বহুত বেয়া হৈ গ'ল আৰু আজি মোৰ মানে আমি একেলগতে স্কুলত পঢ়া লগৰ এজনী আহিছে আৰু এইবোৰ পাৰফিউম হয় আৰু স্মেলটো বহুত ধুনীয়া আমাক লগাই দিছিলে মানে হাতত সেইকাৰণে গম পালোঁ মই আহি এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো অফ হৈ আছে বাৰু বন্ধ কৰি দিছে আৰু এইখন আমাৰ পাৰ্চিপাতিকা